Mübarek bulsun cuma günlerimiz. Allah subhanahu ve teala illerimizge, günlerimizge hayırlı eminlikler, tanışlıklar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikte, dinsizlikte, namazsızlıkta yürüyüşlerge Allah Teala gönüllerine hidayet nuru, iman nuru, İslam nuru nasip eylesin. İki cuma arasında vefat bulmuş kardeşlerimizin Allah Teala ruhlarını şad kılsın. İki cuma arasında doğan balalar sağlık, selametlik bilen, tevfik, hidayet bilen dünyaya gelen balalar bulsun. İki cuma arasında mescid mahallelerimizin, medrese şakirtlerimizin tullarga, yetimlerge, muhtaçlarga birgen hayır sadakatler Allah huzurunda kabul bulsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, tağı bir cumaya gelip gittik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, tanışlıkta, eminlikte, baylıkta, nimette yaşayız. Allah subhanahu ve teala indi şunun şükrana kılıp, kadirlerin bilip yaşarga, hem de soğuştan, açlıktan, bala hasretlerinden, başka türlü zahmetlerden, kınnaşulardan, sihirlerden kaldığınlardan Rabbim özümüzü, ailemizi, bütün özümüzün cumhuriyetimizi, Müslümanlarını Allah Teala saklasaydı. Hacılar hacga barıp kayıttılar. Hacları mübarek bulsun. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk deyip telbiyeler eytip, tekbirler eytip, Allah Teala'nı ılılap, umreler kılıp, Muzdalife'de, Mina'da, Arafet'te taşlar atıp, tağı da imanların arttırıp, ihlasların arttırıp kayıttılar. İndi en ehemmiyetli kabul bulsun. Kabullukta bütün nerse hem ihlasta. İki türlü bir turunda kıskağına silemakçı bulam. Barığızda anı bilesiz. İşitkenleriniz var. Lakin isigizge düşürürge gerek. Ol da bulsa ihlas bilen Allah subhanahu ve teala'ga dürüst niyet. İki bir ihlas niyet. İskrenность и благие намерения. Mana şu iki aybir bulsa bütün amel kabul bula. Şu iki aybir bulmasa Allah saklasın bulgan amellerde kılgan izgiliklerimiz de yuka çıkığı mümkün. Bir korkunç bir hadis. Anı silerge de korkasın, işitken kişiler de korkup dura, lakin aytmışı bulmuyor. Ol da bulsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisi Peygamberimiz ayette kıyamet gününde en birinci cehennemge taşlanacak kişiler kim? Самый первый, кто будет брошен в ад, кто? Subhanallah. Allah indi zina kılışılar tügül. Allah indi müşrikler, kafirler tügül. Belki en birinci el-ayazu billah bu qari, Kur'an hafiz, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı yatlagan, Kur'an'ı okuyup jirgen, hem de Allah huzuruna gelgen vakitte bu indi ümitlene min Kur'an'ı yatka bilem, Kur'an'ı matur etip okudum, vaaz siledim, Kur'an'ın tecvidler bile matur etip jirlap jirdim deyip cennette bulam indim deyip uylagan kişi Allah subhanahu ve teala ite yok de sen cehennemde de. Ya Allah min bitinde şuşundi senin kelamını, Kur'an'ı okudum, onu kişilerge öğrettim diyen vakitte ayye okudun, ayye öğrettin. Lakin ayının acirin, savabın sen dünyada ümit ettin. Maktasınlar beni dedin. Bana karan indi qari maturiti buqi. Как он красиво читает. Все 10 qiraatов знает. Какой у него макам красивый. Айе, нати тебе садаха, вот тебе напишем про тебя. Айе, давай на конференцию, давай на musabaka, давайте на соревнования deyip birinci urunlarını anın aldın, lakin niyetin mene şuşu maktanu idi. Şunun için cehennem. El-ayazu billah. La havle ve la kuvvete illa billah. İkincisi, din yolunda şahit bulgan. Senin de aybir bilen keldin degeç, ya Allah, min senin yolunda şahit buldum. Я на твоем пути погиб, на твоем пути сражался, да погиб, но у тебя были другие намерения. Сен мақтаныр үшін, мына фәлән кіші күшлі, фәлән кіші ғайратлы, фәлән кіші дин үшін суғыша, фәлән кішінің балалары менің әтейім шахид болды, мына дин yolunda деп мақтаныр үшін ішленген іш, шының үшін жаханнам болды. Bir korkunç hadis. Әлі біз білмейбіз, шахидлікін де білмейбіз, Құр'анны да әлі бір параны рәтләп ятлағанымыз жоқ. Бізге нам какаво деп ойлаған кішілер де болыр. Үшіншісі бір кіші мал, бай кіші, дин yolunda мал тарата, ақшасын бере, ярдәм ете, kitaplar bastıra, kasetler çıkara,
ясимнәргә, мискиннәргә ярдәм итә, нинди генә булса да эш булса, менә шушы эш, давай мин бирәм үземнән язып плачу дип торган кеше, Аллаһ субхана ва тааля әйтә, кәзәптә, юк, син алдыйсың. Син шушы изгелекне эшләгән вакытта Аллаһ Тааля каршында ниятен чын ихлас белән, ният белән, Аллаһ ризалыгы өчен түгел, кеше мине мактасын, минем исемем чыксын. Әгәр дә аның турында әйтмәсәм, мулла минбәрдә фәлән кеше мәчеткә 25 мең акча бирде дип, ул соңына әйтә, хәзрәт, нигә мине әйтмәдең? Ты почему меня не назвал? Я ведь 25 тысяч дал. Шушы ниятең дөрес түгел иде, мактану иде. Сине һәм шушы мактану дөньяда алдың. Сине сөйләделәр, мактадылар, яздылар, сине чакырдылар, интервьюлар алдылар, сиңа грамота бирделәр, орден бирделәр, сине доска почетыда яздылар, ләкин ахирәткә бер нәрсә дә калмады. Субханаллах. Нинди куркыныч хадис. Ләкин менә шушы нәрсәне ничек итеп дәресләргә, ничек итеп менә шулай булмасын, безнең кылган гамәлләребез Аллаһ каршында кабул булсын дигән өчен бер кыска гына бер-ике хадисне әйтәсем килә. Кыска түгел, ик әһәмиятле хадис. В книгах, во всех книгах самый первый хадис. Намазга хәтлек, уразага хәтлек, хаҗга хәтлек, закатка хәтлек, җихадка хәтлек иң беренче хадис: иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. فمن كان هجرته إلى الله فرسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو لمرأة وامرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen sahabeler hicret kıldılar. Mekke'den Medine'ye hicret kıldılar. Dinini saklayayım, Peygamberimize yardım etem, Peygamberimizin dinin, mena şuşu İslam dinin şeytem degen küp niyetli sahabeler kuştular. Переселение из Мекки в Медину. Lakin şularının arasında бар idi kişiler, min de Allah bilen baram. Min de anda baram da bayım, anda biznes yasıyım. Mına mında alam da hırmanetinde satam. Mına mında tıglaydım da bunda tıgında faydasını tabam. Digen niyet bilen kuşuşular бар idi. Kaybir kişiler min anda kuşam da anda hatın alam, bir güne tugul iki hatın alam. Gayleni zor etem digen niyetler de бар idi. Subhanallah. فَهِجْرَتُهُمَا حَجَرَ اِلَيْهِ. Kim anda hatın alam dedi, anda hatın aldı. Mına degen hatın da aldı, gayleli de buldu. Kim anda biznes yasıyım, anda savda yasıyım, anda ticara, anda türlü biznes yasıyım degen kişiler anda kuştular, niyetleri anda Peygamberge yardım etti tuğledi sallallahu aleyhi ve sellem. Belki şunda bayım, şunda gaylet izem. Onlar baydılar, gaylet izdiler. Lakin Peygamberimizin şuşu şın niyeti din kotaru, İslam dinini arttırу, İslam dinini saklav idi. Onlar şuşu ecirden mahrum buldular. Onlar şuşu ecirden mahrum buldular. Subhanallah. Şunun için nindi niyet bilen işleybiz. Meşitka nindi niyet bilen kildik. İrte bilen nindi niyet bilen namazga uyanabız. Yolda yatkan taşını maşına bilen barabız da taş ята, камень лежит. Казалось бы, никого нету. Можно было и просто объехать или справа, или слева. Нет, ты остановился, поставил наручник, включил аварийку, вышел и убрал этот камень, убрал это дерево. С какими намерениями? Чтобы кто-то видел, нету там камер, нету, это в лесу. Аллах нiyeti bilen. Allah Teala'nın rızalığı niyeti bilen. Çünkü İn birinci izgiliknin in zoru ağlaha kalimatun la ilahe illallah. İzgilik nerse ol degen vakitte izgilik ol. Хорошие благие деяния. Самый первый это la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. И самый последний imattul aza anit tariq. Yoldan bir aybirini alıp koyasın Allah rızalığı için. Kişi kursun için tugul. Şunun için nindigine işini işlesek de şuşu işlerimiz bizning muhtaram aziz kardeşler Allah rızalığı için bulurlar tiyiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Kişiler dört türlü bularlar. Люди бывают четырех категорий.
Birincisi, racülün etahullahu malen ve ilmen ve imanen ve huve yusallituhu ala halakatihi fi'l hak. Bir kişiye Allah Teala mal bire, ilim bire, iman bire. İmanı var, malı var, ilmi var. Nişli şu imanı, şu malın ihlası bilen din yoluna Allah rızalığı için tarata. Bu kişinin urnu на самом высоком уровне, на высоком степени. İkincisi kim? وَرَجْلٌ أَتَاهُ اللّٰهُ غِلْمًا وَلَا يُعْطِهِ مَالًا. Bir kişiye Allah Teala ilim bergen. Всевышний дал ему иман и знания, но не дал ему денег, не дал ему богатства. Yok onun baylığı. İnerse bu dini bilen, imanı bilen kişilere ilim bire, ders bire, okuta, yardım ете, акшалата тугел, я не могу помочь деньгами, но я приду вот на этот субботник в мечеть, или я приду, посажу вот это дерево и так далее. Аллах ризалығы үшін. И насади, وهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لعملته به مثل ما عمله. Улайта, agar da menda bo'lsa edi mol, men boy şekilde din yolunda taratkan болар едім де. Если бы у меня были деньги, я вот как тот богач, субханаллах, как тот богач, который ради Аллаха, у него есть и знания, и деньги, и он дает милостыню, помогает всем. Мен да шулай ярдәм иткән булыр идем ди, әгәр дә миндә шушы акча булса. Нәрсәди? Алар Аллах каршында икесе бер тигез. Ва хува индаллахи сава. Аллах каршында тиге дә, бу да акчасы бергән, мәчетләр салган кешенең нинди әҗере. Һәм акчасы булмыйча, мин дә шуны эшләр идем, акчам булса дигән кешенең әҗере бер тигез була диде. Субханаллах. Шуның өчен өметсезләнергә ярамый. У меня нет денег, я бы сделал. Да, я бы сделал, если было бы, но нет. Но твои намерения, хорошие, благие намерения, субханаллах, дают возможность получить вознаграждение от Всевышнего. Аллах каршында шушындай әҗер савапны алырга менә шушы дөрес ниятең җитә торган була. Өченчесе, вараҗлун атаху Аллаху малан ва ла ю'тихи илман ва ла иманан. Третий человек, Аллах Субхану ва Тааля дал ему богатство, но не дал ему иман и не дал ему знания. И ул менә шушы үзенең байлыгы белән тегендә ночной клублар, монда казинолар, монда кирәкмәгән эшүләр, монда рюмочныйлар, монда кирәкмәгән бер нинди файдасыз, бәлки зарар китерә торган әйберләр төзи. Әллә нинди фейерверклар, әллә нинди кирәкмәгән әйберләр, әллә нинди кирәкмәгән соревнованиялар, әллә конкурслар, мис красоты, мис фәлән, үзенең акчасын шунда тарата. Бичара. Ләкин Аллах каршында шушы тарату белән ул уйлы яхшылык эшлим дип, ана ахырда шушы бергән акчалары кыямәт көнендә үзенә ут булып каралтырган була. Дүртенче кеше раҗлун вала малан вала илман. Аның малы да юк, гыйльме да юк, иманы да юк. Дүртенче кеше ногылайта, минем акчам булса, мин теге кеше шикелле казинолар ачыр идем. Мен теге кеше шикелле хәмер рюмочныйлар, алкомалкетлар ачыр идем дип әйтә. Ләкин шуны эшләмәсә дә, теге эшләгән кеше белән бер тигез гынахлы була. Субханаллах. Шуның өчен ният мөхтәрәм азиз кардәшләр. Кайбер кеше әйтә, менә мин иртәнге намазга уяна алмадым, иманым зәгыйфләнде ди. Җәмәгать, әгәр дә син будильник куеп та ишетмәсәң, Аллах Тәала сине җыклатты, уяндың да борчыласың, переживаешь, что ты не смог проснуться, иншаллах, все равно как будто ты прочитал намаз, потому что ты хотел прочитать, сделал намерение, но проспал. А сон – это присуще человеку. Забывать – это присуще человеку. Если даже син ураза икән син, уразага ниятләннең, көндез оныттың да, туйганча ашадың. Намерился держать пост, но днем забыл и покушал вдоволь, все равно, что ты был гостем Всевышнего, потому что у тебя были правильные намерения. Кайбер кеше эшләмәгән эше белән мактана.
Кайбер кеше үзен бик каты ихласлы итәсе килә. Кайбер кеше алдында, кеше килгәндә чапасын кия, чалмасын кия да бик ихласлы булып күренә. Кайбер кеше сәҗдә кылган вакытта менә из була бит, менә монда остается место, особенно месяц Рамазан, когда очень много читаем тарвих, намаз, у человека здесь немножко пятно появляется, как мозоль. Некоторые люди, особенно я замечал в Египте, они специально натирают, вот так натирают, и у них это черный становится. Симахум фи вуджухихим мин асари суджуд. В Коране есть аят, вот по лбу видно, как они делали челобитие, то есть сажда делали. И вот они специально это делают, а на самом деле они сажда не делали. Даже если делал, то зачем об этом хвалиться? Один сподвижник во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в мечети видит одного человека в сунный намаз. Тот прочитал сунну, дал салям, поднял руку и плачет, и плачет. Народ полный мечети. Он плачет. Этот сахаба говорит: зачем ты плачешь? Это сунна или нафиль ты прочитал. Ты плачь дома. Дома плачь перед Всевышним, когда ты один остаешься и плачешь. Вот это действительно плач, правильный плач. А когда все люди, и ты на первом ряду сидишь и делаешь вид, как будто читаешь, потом плачешь, и еще руками машешь, не надо быть артистом. Надо быть искренним. Твой плач никому не нужен. Читай сунну дома, если ты близко живешь. Фарз прочитай здесь, в мечети. И что он говорит? Ма ахсана букаука лау кана фи байтика. Какой красивый твой плач, когда ты один дома. Но здесь, в джамагате, не надо вот так хвалиться, извините меня, выпендриваться. Во время хаджа Абу Умар со своим сыном делают хадж, и когда во время Сафа поднялись на Сафа, и его сын говорит: о папа, ой отец, как много народу, как много хаджиев. Он говорит: да, очень много людей, которые пришли, но хаджиев не так много. Субханаллах. И сегодня мы это видим, мы очень радуемся, когда в Мекке, в Медине очень много народу. С каждым годом увеличивается число паломников. Но если твой хадж или твоя умра для чего-то, для того, чтобы сделать селфи, тут же отправить всем друзьям, всем родственникам, ты читай, идешь, Сафа Марва ты снимаешь, все показываешь. Там сидишь, снимаешь, показываешь. Не надо это делать. Мақтану, артық рия деген нәрсе, бұл болған ішні, ғамәліні юққа шығара тұрған бір ғамәл. Намазда болсын, хажда болсын, рузада болсын, садақа бергенде болсын. Хатта ла тағламу яминуху ма тунфиқу шималиху деп пейғамбарыбыз, сол қолың білмесін оң қолың ішлегенні. Бір изгілікні ішле де ұныт. Сделай одно благое дело и забудь. Если сделал кому-то плохое, не забывай никогда. Извинись, расплатись. Если он умер, ему, детям, его внукам скажи: я обидел твоего отца, я обидел твоего дедушку, взял его хак, вот я возвращаю, чтобы на судный день не оставалось. Шунун үшін фаман кана хижратуху иля Аллахи ва расулихи, фа хижратуху иля Аллахи ва расулихи. Ниндигіне ішті ниетіміз дұрыс болуға тиіс. Башлаган идек теге эш төрле кеше турында, ихлассыз эшләгән эш турында. Ничек итеп шушы ихласны булдырырга? Вопрос стоит. Ничек итеп шушы ихласны булдырырга? Ихлас сүрәсе бар. Кыска гына Ихлас сүрәсе бар. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Менә шушы сүрәне әгәр дә аңласак, Аллах Тәала бер. Аллах Тәала ихтиячсыз камил хуҗадыр. Һич кемнән тумады, һич кемне тудырмады. Аңар тиң булган бер нинди зат юк, нет ему равных дип. Аллах Тәаләгә шин ихлас белән ышану,
Инану һәм рәхмәтне бер Аллаһ Тәгаләдән өмет итү, менә шушы була ихлас. Мактану, рия, башка төрле кешегә күрсәтү, Инстаграмга чыгару, аннан соң шушы үзенең изгелегенне бөтен дөньяга тарату була торган булса, Алла сакласын, безнең кылган гамәлләребез бөтенләй юкка чыгуы мөмкин. Алла Субхана ва Тәгалә һәрберебезгә дә шушы беренче үземә сөйләгән сүзләребез белән, соңыннан сезгә ишеткән шушы сүзләр белән файдаланырга, шуны гамәлгә ашырырга һәм нинди генә булса да, әз булса да эш эшләсәк тә, әз генә булса да эш эшләсәк тә, шуны мактанмыйча, рия кертмичә, и Раббым кабул ит дип Аллаһ Тәгаләдән сорарга. Инде шушы тақвалыкны, богобоязненностьны булдырыр өчен нишләргә кирәк? Вакытында намаз укырга кирәк. Вакытында намаз укырга кирәк. Көтеп алырга кирәк намазны. Соңыннан инде вот осталось 5 минут, надо успеть дип менә түгел. Вот осталось 5 минут, надо успеть булса, мунафиклык кергән була. Иртәнге намаз белән ясига намаз сиңа авыр булса, если тебе трудно фаджр и магриб, гиша, то знай, что у тебя здесь уже нифак. Здесь уже есть двуличие. Иман стал слабевать. Шул вакытны нишләргә кирәк? Аллаһумма ати нафси тақваха ва заккиха, анта хайру ман заккаха, анта валиюха ва маулаха дигән дуганы өйрәнергә кирәк һәм мәгънәсенә кергә кирәк. Өйрәнерсез, язып алыгыз бу дуганы. Аллаһумма ати нафси тақваха. И Раббым, миңа тақвалык бир. О Всевышний, дай мне богобоязненность. Ва заккиха, очисти мою душу. Заккиха дигән сүз, чистарт минем күңелемне, чистарт минем калбымны. Анта хайру ман заккаха. Bir kim de чистарта алмый бу күңелне, бу калбне, Аллаһ Тәгалә генә. Анта валиюха ва маулаха. Шушы калбнең, минем йөрәгемнең, күңелемнең хуҗасы син, Раббым, һәм сиңа, синең хузурыңа кайтачакбыз дип Аллаһ Тәгаләдән җылы-җылы сорарга кирәк. Төнне белән торып, bir kim күрмәгән вакытта, бөтен кеше җыклаган вакытта, хатының җыклый, туганнарың җыклый, балаларың җыклый, син дә җыклыйсың килми. Туктале, каралы, барыбы җыкламыйм бит, әйдәле дип тәһарәт алып, намаз укып, төнне беләнме, соңыннан соң иртә белән торгачмы, менә шушы 2 рәкъәт намазны укысаң, шушы намазда сәҗдәдә күңелеңне чистартып, күңелеңне тетрәп, тагы күз яшьләре җибәрсәң, бил синең иманың зәгыйфләнмәгән һәм зәгыйфләнгән булса да иманың дөрестләнә дигән сүз. Fasalli bil-leyli ve'n-nasu niyam tadkhulul cennete bis-selam dedi Peygamberimiz. Fasalli bil-leyli, tünne bilen 2 rekat teheccüd namazını oku. Bütün bendeler jıklagan vakitte Allah Teala'nın rahmeti bilen anın cennetine kirirsin dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullahal gaffara li ve lekum ve lisairil cemaatil muslimin el-hadirin ecma'in innehu huvel gafurur rahim el-cevadul kerim es-sami'ud du'a.